Yahweh ngubani ofana nawe ufanelwe indumiso Yahweh ngubani na ofana nawe wena ufanelwe Jehova indumiso Amen. Sanibonane egameni lenkosi. Sanibonane egameni likaJesu. Siyabonga kuba khona enkonzweni. Siyajabula nawe lokuthi ube khona inkosi sibusise. Ngaphandle kokuchitha isikhathi i-praise team itawuqhubeka isihole njengoba bese iqalile. Uyinkosi yamakhosi ungumbusi wena wababusi ngoba emhlabeni nasemazulwini yebakekho ofana nawe simakathe akekho ofana nawe ofana nawe emhlabeni nasemazulwini yebo akekho ofana nawe sibona njengawe akekho Hallelujah. Bazalwane ngibingelele umfundisi namake bafundisi boholi belibandla ngiyani egameni lenkosi amen. Basangilungisela la bathandekayo ngingumntwana waNkulunkulu ngiyamthanda Jesu lo inkosi. Haleluya manje. Akabonge uJesu. Ngiyamthanda Jesu lo inkosi nemsinzisi wekuphila kwami. Lo angendela umusa nalochubeka angendele umusa. Uma ngamukela Jesu ngangifunza grade 6 emaphalaleni SAGM lekusikolo waselibandla leAEC. Wangethwala Jesu. Ngahlekwa. Kwathiwa udazi uphume eprimary ungenantombi. Kwahlekiswa ngami bakhombana. Ngahamba ngangena esecondary. Funza nakhona. Ngimkhonda Jesu nakhona ngoba abantu bayahlekana abantu kanti abantu sekugcineni tawukhala bona jabule wena ngala manje ke lo mnyelo ohlabelako uthi uyabethwala bakhe
abaholi endlini uyabethwala Bethwala bakhe abaholi endleleni. uyethwalana. Asibonge ithuba bazalwane, simbonge uNkulunkulu ukuthi sibe khona sitokhonda kanye nani, sikhulume indzaba lenkulu kade kangaka bathandekayo, ngoba lendzaba iselela etinhlitweni. Singaze sisho bazalwane sithi, Holy Spirit, move me now and make my heart whole again. A spirit move over me. Spirit move over me. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, move me now and make my life whole again. Spirit, Spirit move over me. Spirit Spirit move yes, Lord. over me. Holy Spirit, move me now and make my life whole again. Spirit over me. Spirit over me. Spirit move. Spirit Holy Spirit over me. over me. Spirit over me. Oh, nasemini Nkosi, uyinkosi yamakhosi, ongumbusi webabusi, emhlabeni nasezulwini. Ngubani lo njengawe? Basezulwini bathi bayethe bayethe, nathi Nkosi emhlabeni emini sithi bayethe, akekho Nkosi lo njengawe. Ngekho babe longalinganiswa nawe, uNkulunkulu wethu omuhle. Nasemini Nkosi silambelela ivu lakho, uNkulunkulu wethu loyingcwele. Sinkosi ake uphindze ukhulume, sakhe mongcwele njengembumbe esandleni sembumbi, kanjalo nathi Nkosi sakhe ngelivu lakho, sakhe Nkosi ngelivu lakho, sakhe Nkosi ngelivu lakho. Ukhulume kahle Nkosi evini lakho, wathi wathuma livi wabenta abagejwa kufa, babe siyathandaza, wathi linemandla livu lakho, alibuyi lilamphatha lingawenta umsebenzi. Sivula inhliziyo tethu moya ongcwele namhlanje, kungako sithi hamba hamba singosangamunye sihlangabeteke, kube ludumo kuwe nebukhosi ubatshadwe njalo. Siyakubonga babe siphakamisa ubukhulu bakho egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Hallelujah bathandekayo. Sitoteka indzaba lemnanzi, indzaba sashito umfundisi, indzaba yekukhipha kweshumi.
indzaba mhlawumbe labanye labangayitsanzi kahle leyingabehli kahle kanzi indzaba sibili lekufuna ukuthi njengelibandla njengemntwana kaNkulunkulu siyente indzaba yekukhipha kweshumi. Kuqala khipha kweshumi ngaqala ukukhipha bathandekayo ngifundza form 2. Emva kokube afundzise thishela wami waka Sunday school bathandekayo ayichaze lendzaba yabe siyangingena kuhle kwemhlabelelo lotsi ngingenwe emoyeni live lakhe ngase ngiyaqala kuyipractice nekuyiyenta lenkozo empilweni yami ngifundza sikolo nabanginika timbasha banginika imali sengifundisiwe ukuthi kweshumi uyabala ukuthi ngi10%. Uma nginiketwe 10 emalangeni ngithatha 10 ngilibeke eqeleni ingani ngoba lenkosi ngawubona ke umehluko eti kwempilo yami nanamuhla ngiyawubona ngoba akekho umuntu lo wenda live lasimakathe wasala njengoba anjalo. Alibuye ilambatha abathandekayo uma ulendile ngalenda utawuba nemehluko lo mangalisako. Faka sibam nje bazalwane kafisha ngale ndzaba lesitayikhuluma lemqokwana kangaka yekukhipha okweshumi. Ngabakhanza ke labadzala labasebandleni labanye babo bakakukhipha eshumi. Ngase ngiyamangala lastye ngithatha August wonke ebandleni ngifundisa ngokweshumi. Wakhala ukuthi khona amadzala abayathi mina ngisadzinga explanation kulokweshumi kwamba yathi hawu lo nje sifundza kibo sibuka kibo labadzala nabo basukumnyama kanti kufuna sikubambe lendzaba bathandekayo iqaqe bese sesiyayenda sendele live laNkulunkulu nalo litawusendela nikhona bathandekayo. Ngikhonda ke ebandleni lase AEC njengoba shelo umfundisi bathandekayo ngisafika nala fielding ningene 2018 January ekweluseni libandla laNkulunkulu. Manje uma ngena ke kulo 2018 manje bayathepha manje lapha ngoba tawubuka labantu lena bayabuka ngive mabhala nami lesonto nethi ya uyale alliance hayi manje kube ngihamba nawe ngiyabona ngiyabalandzela ku YouTube nyalo bakhuluma ngani nyalo kodwa nje akulendzaba ebandleni lakithi bathandekayo just testimony ayikapi uma ungena efieldini utowelusa njengemfundisi kwabe kwamgomo ukuthi uniketwa 2000 na ungena ngiyangena ke efieldini nginiketwa malini manje bazalwane 2000 ngingena angashadi ngaleso sikhathi anginangkhomo ngingimi nje na Jesu wami nale limuva alisilo lelihle kahle lelihlobile kahle ngoba uNkulunkulu angathi manje wenda njani ngoba uyabhala lobhala ukuthi uthatha lo lokusidwedwa kwenda njani manje atsinzite bese uyabonakala ungathi kuvele kwabanje kanani ukhona la siqhamuka khona bathandekayo. So ke nangu 2000 lelibandla ke kuba nenhlitiyo ke nalo ukuthi ingeke manje bathandekayo asimane singethe 200 bese kuthiwa uthi 2.2 kube ngconywana ke manje ke uyabona lendzaba yekukhipha kwelishumi indzaba lekhona nalesebendako yena ndoti iphatheke 2018 ngene fieldini January kulo 2000 bathandekayo ngikhona nami kuthenga imoto ngoba phela kufuna lihambe livangeli lona limahala kodwa kuhamba manje ke kufuna kubhadalwe lithi go ye therefore kufuneka phela nami ngibe neminyawo ngitokwadi ikhona imoto ongayithola nga 2000 nga 2.2 yaqhamuka imoto gidli oh nayisekhona manje haleluya makabonga uJesu
nayi seyikhona ke imoto manje neyimoto khona lapho 2018 sekufuna phela ngimekise lokuthide le la ngithethe khona la ngifuna ukuthatha khona mina uNkulunkulu kehli nathi leting 8 khona kulo 2200 nathi la nyawo le bangangqoshi solo ng2018 kulo 2200 khona lapho bathandekayo nawu umshado uyaqhamuka December umshado lomuhle bathi usezingeni nabasho mina ngangifuna special Sunday ngoba ngivala igigilami ukuthi lime kanjalo lithi special Sunday kodwa lo nkulunkulu lo ntatindwe ngoba ukukhokha kweshumi ngekwethembeka bathandekayo waba muhle base baqala ke mfundisi sebakhuluma kulendzawo yaka ngithi ngala kwasemaphalaleni bathandekayo base baqala bakhuluma bathi ngilima insangu angeke kwenteke ukuthi lezinto leti tenteke tilakanyane eminyakeni munye ku 2200 abati ukuthi nginemfihlo yami lengayiqala ngifundza isikolo khipha kweshumi kwangathi futhi lendzaba lena majale seniyawuthatha egameni lika Jesu bonga mnaka lo muntu lomthatha ukuthi kude nema-gaps la ekhokheni kweshumi ngoba funa ukuthi uyathatha uthathe umgulukudu lotsotha uNkulunkulu ebela simakathe utawuba yini empilweni wena bekufuna nalejaha bese uyalibuka unakisise mani ukuthi kude intisini lapha ekhokheni kwathu kweshumi ngoba shothi lo muntu lona manje kukhona la ngathembeki khona ndekayo bandla la Jesu ngiyo futhi lenye indlela yekukala ukuthi emoyeni kuhamba kanjani uyaphakama yini kumkhondeni noma ushona phansi futhi na ungakhokhi lokho ukuthi diningi itono lo utendako lesingadadi ngoba awukethembeki ikhona lenzaba manje iyaphatheka khipha kweshumi khokha okweshumi 10% kunenge bathandekayo labakhulumile abantu nala phela sisaguglisha le generation yaguglisha gugli na kuThupha kusevekele leti ishumayelo letikhuluma kweshumi letinye tato tishumayela ku ti against khipha kweshumi bathi ngiyakatseni fanele ukuthi ngabe yiyendeka manje yebazalwane wafunza leli bible leli ungakatalwa kwabusha utemo ongcwele utawulahleka uliphethe uyamthinga mongcwele usalifunza leli vile Nkosi leli atela uhumusha kahle alicacise kuwe kukhanye ungabi lenzaba ukuthini emaceleni kunengilaba khulumako manje ke bathandekayo manje ke sister uyevinini ngesisabathandekayo sevele ngiqale ngeshumayela manje egameni lika Jesu la nje loba sihleti labathandekayo kunebazalwane labangakhokhi kweshumi ngenhloso hayi ukuthi liphutha abakukhiphi ngenhloso kungendeka ati mfundiso labatithola labafundiswa tona nalese bahambe batibutha ngendlela zetingcwadi kuma commentaries athi mina ngeke ngikukhiphe kweshumi ahlale akhethe ukuthi angeke ngethembeke kuNkulunkulu bese kuba nebazalwane labakhokha kweshumi nabakhumbulile nayingilosi setulu iphakeme nalikhona likherubi kunemoya kuya ngqu awu bathandekayo yahushuka ke lapho ke yaphuma ke kweshumi ahle akukhipha nakakhumbulile bese kuba nebazalwane labaqabanga kwekuthi bakhipha kweshumi kanti abakhokhi kona kweshumi bathi ngekuthi uhulumende athathe la kuthathako babhadala imishwalense labayibhadalako netinhlangano tabo labajoyinile bese kuthi ke lo lokusalako ke
awusengikhona ke awusimakathe naku lokweshumi sewukhokha lapho emina sikubeke ekhanya vela kusiko kweshumi lokho nakakubala uNkulunkulu kubala akufake kulabala bangethembeki ekukhipheni okweshumi ngoba kweshumi kufuna kuphume lapha ku basic noma ku gross uthi lo moya ngidawuphila ngani mfundisi ngidawuphila ngani ake sewukhiphe lo 10% umbeke nje eqeleni sobona ukuthi ngesophila ngilala ufika ubone khona ukuthi lo muntu ipriority yakhe akusuye uNkulunkulu lapha ekuqaleni ilogo yakithi yase ithi God first sangalandzela uhulumende sebangalandzela bemishwalensi setingalandzela tinhlangano kulandzele konke kodwa kuqale bani manje uNkulunkulu asekahlala esihlalweni uNkulunkulu empilweni yakho mthandekayo asekahlala esihlalweni angahlala esihlalweni nasihlabelela kuphela sihlalo sihlalo sobukhosi uyinkweli kodwa ishumi lithi yakho hleli lapha phasi ayi bantwana baNkulunkulu awufunze emthandekayo encwadini yaGenesis sahluko 14 verse 20 egameni lika Jesu hlele sihlalweni chapter 14 verse 20 sihlalo sobukhosi uyinkweli Nkosi yamakhosi Jesu uhlele sihlalo sobukhosi uyinkwele Nkosi yamakhosi Genesis 14 verse 20 thatha mthandekayo Akabongwe uNkulunkulu loseti kwako konke lonikete letitha takho ensenzeni yesandla sakho Abrahama wanika Melchizedeki kwelishumi kwako konke Amen Hallelujah bathandekayo Abrahama wanika Melchizedeki kwelishumi kwako konke lo ngathi sikhuluma ngemali akusimali kuphela bathandekayo Nebantu lapha banetingomo tingafika ku10 iphile yasezulwini uyihuke ngensambo lenonini phela lenkulu lebakithi uyihake bese seyendlini yaNkulunkulu nesithende bathandekayo netimbuti ngalokufana nako netinkukhu ngalokunjalo nikhona abazalwane Abraham wanika Melchizedeki kwelishumi kwako konke abazalwane singaweva tinkulumo letiqhamuke emaqeleni sikubuka lo sikubukako laba kusoko ngalendzaba yokukhipha kweshumi kepha abazalwane ngifuna ukuthi sikubambe sikunake sinamathele kiko asinamathele ezwini bathandekayo asihlale ukuthi lithini live la uNkulunkulu bese mvakalo sesibamba lona sesihlala kilo sesinda lona uNkulunkulu siyekele konke labakhuluma kubantu ngoba lifu la uNkulunkulu bazalwane angeke lendlule liyawukuma kuze kube phakathi kuyawendlula tindzaba kuncibilike nemifula kuphele konke kodwa lakhe lifu liyawukuma kuze kube phakathi kungako sininga amakholwa sininga abazalwane ukuthi ake sisihlale evini siyekele kuhlale iprofethweni ngoba iprofethi otiyakwendlula kodwa lifu liyawukuma kuze kube phakathi sihlale evini bazalwane sihlale futhi lifu linemandla abathandekayo likhalipha inhlangothi totimbili nithi ngilishumayela libe lisika wena ngalapho libe lisika mina ngala libe liphilisa wena ngalapho libe liphilisa mina linemandla abathandekayo linemandla livi bazalwane uma silenda abathandekayo the word of God is powerful futhi livula uNkulunkulu liyadala la kungekho khona lutho liyadala ukuthi kube khona lutho iBhayibheli iGenesis lithi wakhuluma livi kwase kuba khona kukhanya lelivi lakhe bazalwane linemandla lamangalisako asinamathele inkilo zobathandekayo sekele konke lokunye labagijimelako labanye abantu sihlale evini sikhiphelane kweshumi why do we pay tithes
sikukhiphelani okweshumi ukhokhelani okweshumi. La sifunze khona abathandekayo. Abraham khokho wethu ekukholweni. Thina labakholwako lesibuke kuye lesikhamuka kuye lekwakhulunywa amagama kokuthi sive sakho siyawugqwala umhlaba. Kwakhulunywa ngathi kufakwa nathi phakathi. Lesasungulwa ngaye kuAbraham kungikhokho wethu. Lendzaba yokweshumi wakwenda sikukhiphelani kweshumi number 1 kungobe khokho wethu lesimlandzelako Abraham wakukhokha kweshumi wamniketa Melchizedek. iBhayibheli lithi waya empini Abraham ayawukulwa ayawulekelela Lothi wamhola simakathe wanqoba wathi asanqobile wabuya wasudibana naMelchizedek lobeka mele simakathe longetulu konke wadibana na babusisiwe bantu babusisiwe bazana basina babuka umfundisi bangaboni nje indvodza lefana nalamanye madvodza. Abraham wasinakabuka sithi yambuka Melchizedek wathi ayikhona bakhona ngihlale ngibabona ngilomunye lo wehlukile lo wasukhipha konke kwelishumi laqhwagele ngoba itolo bothi nawulwile wanqoba uthatha tonke letindodabo naba letinkomo uthathe letinkomo tonke uthathe timphongolo uthathe mahashi uthathe konke timvutabo nasobehlulekisile bese uhamba nako wahamba nako ke Abraham asabiyela emuva wasubona lo muntu kaNkuluNkulu lona lokunguMelchizedek wasuthi ngiyawukhipha kwelishumi kwako konke asothi konke manje mthandekayo konke manje mthandekayo alomhlibazalwane nalelisaka nikhona bazalwane uphume kweshumi wakukhipha Abraham lesimlandzelako bathandekayo lo wamukelwa uNkulunkulu ukuthi ulungile ngendzaba yekunikela how much more thine besibobani singahlala singahendile indzaba le. Kwesibili bathandekayo uma ufunza incwadi yaGenesis 28 ufunza verse 22 utawudibana nemavu lapho kokuthi Jakobe wakukhokha kwelishumi. Jakobe wakukhokha kwelishumi. Jakobe lo wantshinje egcineni asang Israel emva kokube uNkulunkulu ambusise abambane naye busuku bonke wase umtshintsha igama lakhe usotaba ngeIsrael naye Jakobe asahamba ayaleka malume wakhe. iBhayibheli lithi wafika endzaweni lengcwele ngoba tikhona tindzawo kodwa yena wasinakafika endzaweni lengcwele lapha wase uyalala ngenxa yekugcinwa afuna kuphumula waqamela etukwelithe. iBhayibheli lithi manje tingilozi watibona tehla tenyuka ngeliladi tibheka khona ezulwini wasibona simakathe ahlele etule eladini wase uyakhuluma naye uyamchazela ukuthi mina ngingusimakathe uNkulunkulu wakho. Bathi nabaqedza lengqoqiswano lokukhulumisana kwabo wasothi Jakobe nakanjani simakathe na utangihola lela ngiyakhona kamalume ungiphe kudla na utangihola lela ngiyakhona ungiphe kwembatha na utangihola la ngiyakhona futhi ungiphe nempumelelo nakanjani simakathe nangibuya la ngitawakha lati lami lapha bese sengiyakwati manje ekuseni ngikukhonde wona simakathe bese ngiyawukhipha konke kwelishumi nangibuya la. Nalama imagama ilendvodza abazalwane lengiJakobe le yayingilenye manje mhlambe kube begqoka ijazi yahamba nejazi layo lodwa la Isaya le ihamba kamalume ingenalutho nayiyale yakhale sifu yathi mina nangibuya la ngitawukhipha kwelishumi ngitawukhonda simakathe bese ngiyakukhokha kwelishumi. Jakobe wakukhokha kwelishumi. Bazalwane lapha kimi kuvela umqondo kokuthi uyabona uNkulunkulu nakanetindvo takhe uyatifaka ebantwini ativete angakhulumi lutho ngoba umuntu phela bazalwane wakhiwa ngemfanekiso wabantu bathandekayo waNkulunkulu. Wase uniketwa iassignment umuntu kokuthi akasho ukuthi leni imbongolo le leni ingomo le lena imfene le leli lihashi leli
anika tilwane njengoba uNkulunkulu amniketele assignment abengenti kwakhe lokubhekele abenta lokho in line nensandvo yaNkulunkulu nalendzaba la ikhuluma ko Jacob ilaphakathi ithungelwe kuye isenhlitweni yaNkulunkulu wase uyayiveta khumbulani bathandekayo kuGenesis la kuAbraham na kuJacob kwakusikhathi segrace njengoba labanye bathi namuhla kweshumi sikhokhelana ngoba sesiphila phase grace yaNkulunkulu siphila phase kwegrace niyamkhumbula Paul asikodwa bazalwane siyawuthini sitawona yini kuze kuvame umusa na wase uthi lo musa singawendi ilitela labaningi phasa le grace bagaga abantu bathi is under the grace kwaphuma kweshumi ngesikhathi segrace wakhipha Jacob wakhipha esikhathini semusa na ufunza 35 khona la kuGenesis nakabuya le wabuya kulendzawo yona le wakha le altar lakhe wase uyamkhonda simathe wethembeka ngoba wabuya sisimba lena yathi indzaba kusikwendekani bazalwane wabuya sisimba lena mali wakhe waqina wathi ayikhona yabona indzaba lekhipha kweshumi igcina labanye ibenta baqansukele kokuthi wena wenda ngani kuthiwa lapha Jacob wagcina ngasanothi kahle malume wakhe wathi ayikhona lo muntu naso unetisebenti etinengi unetifuyo letinengi lo ngathi ufuna kudla yonke lendzawo la yena ngambi lo muntu labiyele kibo lo labaningi bathi awuqala bakuzonde njengoba labanye bangihitela hawu lo mfundisi ufika nje efildini mfana thina sihambe sahambe kwesicathulo kwathiwa ya ibitiwe lenceku le letayito nona tibitiwe bekufuna ukuthi imoto yakhona ipake la ngathi kuyehlela khona so ya ito siyiphuma la besishaka eliginya nayo ke khipha intuthu lemnyama khushi bese kuthi hayi bitiwe ugotshiwe dlala ngemuntu kaNkulunkulu wabusiseka baqansuka wabuya wethembeka wakhipha lokweshumi wakhipha Jacob bathandekayo wakhipha Jacob bazalwane kwesithathu bazalwane sikhokhelani kweshumi akusiko kwethu kwakhe uNkulunkulu Leviticus 27 akusiko kwakho mzalwane kusiko kwakho futhi akusine kwami nami akusikwami noma ngishumayela kufuna ukuthi egcine nami bese ngenda njani manje ngiyakhipha kweshumi ngoba kusiko kwabani manje kusiko kwami kunemnikati wakho na ufunza Jacob sahluko 27 umntwana kaNkulunkulu ufunza lapha yana ikakhulu lapha ku verse 31 noma ke lapha ku 30 kuthiwa konke kwelishumi kwako konke lokulinywako kwetilimo noma kwetithelo kwasimakathe kungcwele kusimakathe kungcwele kwakhe simakathe na ufunza 32 uthi konke kwelishumi emhlambini wetinkomo netimvu ngisho sonke silwane selishumi lesendlula ngaphansi kwendvuku yemelusi siyawuba ngcwele kusimakathe akusiko kwakho kwabani bathandekayo abazange banginambitha kahle labanye bafundisi eBible College isikhuluma lenzabe kweshumi ngathi bafundise ngibashumayela ngibatholile ekuchaphela ekushumayela tinge kufuna landzele tiGreek netiHebrew tonke la utoshumayela kahle utconvince ngabatshela ukuthi bafundisi kufuna nikhokhe nani kweshumi tinge kutababe njengoba sila esikolweni sizabalaza ulukhulu kuyenteka simenywe la siphuma siyawushumayela nawubuya nalo hamba ufudumala khipha 10%. Yasilenye inceke eyinalo mfundisi lona ikhona manje. Khipha bisanti shumba mfundisi nendane nje. Ipractice wonke umuntu nikhona abathandekayo. Hayi bazalwane sikhokha kwaNkulunkulu kungcwele is holy. eBhayibhelini ikhona indvodza leyake yalanza titsha letingcwele lehlukaniswe uNkulunkulu yabuya yatawunatha ngato yenta lidzili lendvodza le yenta lidzili ngoba ithethe titsha lenjani bazalwane letingcwele kuthiwa kwabonakala sandla senta njani manje sibhala ngoba udlele titsheni letinjani manje wabantu kweshumi lohluku nje naNkulunkulu tawubona naye manje
school fees singiminyetele lapha lagesi uyangifuna lapha nemanti ngimi awu Jehova soyabona lo semafini vele uyabona ukuthi uyamtsotsa uyabona ukuthi nanga umuntu athi tsethelela athi shwelete athi ncelekela afula kugebenga simakathe uyabona vele ukuthi hayi khona ile nganyambo yangidoja manje le bathandeka kungcwele bazalwane ngibalo uyawudla lokhu ngcwele simakathe asikwesabe bazalwane kufanele yena akusiko kwethu sikukhokhe kwakhe kushitho yena nawu semncane ekholweni utawuthi kwebafundisi utawuthi kwelisondo usesemncathi ndliwa naso understand asekugwabuke kahle sobuka ngebuso lobunjani manje kodwa nakusembonyiwe la sembonyiwe kwani kona lokweshumi ngeke nginikele enye indvodza kwani lapha kweshumi usabuka ngebuso lobunjani manje kumbonyiwe kodwa kwavulwa kwathiwa ngahlala kanjani nalokungcwele kwasezulwini simakathe thatha lokungekwakho kwakho simakathe angikubaki nawo kwakho uNkulunkulu ngoba kungcwele ngekwakhe hayi mina uyabona simakathe ngisafunza mina hey awumdzingi la kufundzeni futhi ngwena umdzinga mbambake ngoba wati empilo kusesenani kwentekani enasathana usakuplanela lengempilo shesha usime evini uthi come what may ngime evini lenkosi I will conquer I will proceed noma ngabe kuvale ini uyakhipha mntwana sekhaya ngasondo sikolo uyakukhipha okweshumi ngoba kungcwele kwabani bazalwane noma songogo somkhulu nasanibonile uhulumende wathi hahla ngede ngahlala bekunene buyani bomabhalane Nkosi yami ngimalini lapha ngifundiseni nebakithi thathani lokwasezulwini angifuni ukuteka imkungcwele kwakhe lo nkulunkulu is holy separated for God hayi bazalwane asingabhali isandla kithi kuthiwe mene uthethe lokungcwele kwasimakathi kwesine bathandekayo sikukhiphelani lokweshumi Matthew 23 verse 23 khiphelani lokweshumi 23 funza mzalwane Eyekini bafundzisi bemthetho nebafarisi batendisi ngobe nikhipha kwelishumi kwashalati napelepele nelidile niyekele lokungona kubalulekile kwemthetho kwehlulela bubele nekukholwa lokho benifanele kukwenda ngaphandle kwekuyekela lokho na unganaka le phrase lela gqineni lethi lokho benifanele kukwenda ngaphandle kwekuyekela lo funa ukuve kahle mntwana kaNkulunkulu lapho sikukhokhelani kweshumi sikhokha ngoba na Jesu wathi kufanele sikwende baphi labathi iNew Testament ibinzile ngekweshumi ibinzile ayisho lutho kweshumi uthini Jesu la uthi lokho benifanele kukwenda ngaphandle kwekuyekela lokho ngamanye amagama laba farisi bebayenda lenkozo yekweshumi ngephandle kwenkinga la ku New Testament bazalwane ngamanye amagama labantu bese bavutsiwe labantu bese bangenile evini ekwenteni lenkozo yekweshumi ngamanye amagama bese bede inkinga bese ba excela akufanani njengathi nyalo sisasisimba thina kuseselikhulu kodwa kibo bebakhipha kweshumi manje uNkulunkulu sothi no strike a balance nine bathandekayo yebo nyakukhipha kweshumi kukahle yendani umusa nekwehlula nebubele ngekwethembeka ningakuyekeli kodwa lokweshumi benifanele naleli gama we have been commanded by Jesus khipha kweshumi benifa ngishithekuseni bazana ukuthi uNkulunkulu
nasishunyayelwa singemahedeni singamadi Jesu uyasincenga naselapha khashana athi buya mntwana buya obu yeleka yewena musugule uya buye siyabancenga sithi nangu Jesu uyasinzisa nangu Jesu uyaphilisa akuncenga wangena la ekholweni bathandekayo you are commanded kuphila impilo lelefuna basezulwini wangena nje wabalanga khathi awusacelwa ukuthi akusasiwa yetamani kuba ngcwele kuthiwa bani ngcwele it's a command sibayeni sekusuka ke manje umthetho ke waleli khaya kuhle kwamakayowenza lekhaya ke bo uyavuka nga10 ebusuku adle nangabufuna kudla lekhaya ke bo uyavuka futhi nabo 10 emini angabi nenkinga afuke ngesikhathi lasifunako kodwa kule khaya lakakilo lela linemthetho wakhona once wafike wangena khona ulalela inqubo yalakha ukuthi kodwa la ekhaya kwentwa njani lapha nakuphakelwa nesitshalo ongasathi uthi sani uyasiphakela ngoba umthetho wala ekhaya lo labaningi bafike bashayise emshadweni uthi bathi tena bafike ekhaya lebantu bafuna kuphila yabo impilo bayiphila lemva labaningi bafike bashayise ekholweni kuthi bebaphila lempilo yabo lebe bayiphila bafuna kuyiphila nalanga khathi ekukholweni fika bese kuyashayisa ke lapho phela ngasikhamisela ehedeni bowemana usilile indlela kude nje la uyabona kusedolobheni lapha vele kuyakhalwa kongevela kude awunebakithi kude wawemana ungephani udlela lifethe khikhini esikolweni umkhuba wakho usuka nawo le phasi wenyuka nawo noma songenela kuJesu lofuna ukuqhubeka nalo kwemana uzibone ngitholakala kuleli hlangothi labo babe Nkosi yami nakacela imali make ufuna malini lapha usibhekele ufuna malini lapha uthina ya uyayibala ngalesandla uyayiva ukuthi okay ngi10 lona ngi20 lo ngi2 lona wenda njani manje hayi ngi5 lona ngijike manje hayi khona nayi mani niyahlupha mani ngicela kakhulu mani nayi soluyemana la yalo ushasizisiwe wangena la kuJesu bathandeka awuphili lempilo boyiphila ngale kodwa ulalela ngala ukuthi bathini basezulwini ngala bathini basekhaya wenda njalo uthi afike uphumelele nasekhaya ufike uphumelele ufike uthoba la ulalela uthi okay lana kuvuka ngafula waphikisa uyangena na ujoin ibandla dawuphumelela nalo evangelini bathandeka ngeke uphile yakho impilo boyiphila ngala kufuna ngala wenda nakulokushiwo ngeJesu uthi Jesu benifanele kukwenda uyabona lokukhoka kweshubaza is a matter of a must hey Nkosi yami sibe nema worshipers la ngasibothothi Nkosi yami la ngamtuluki lwelo semafini na uhlabelela uthi haya athi uNkulunkulu yes anothi athi yes akusigebengu sisigebengu ngumntwana nami loya umntwana nami hey ngeke ngatshela kulomnye umfundisi ayiteka inzaba uthi wababathi kokhale kweshumba bathandekayo uthi simakathi yakufuna bastruglisha kanzi sihlalo waleli bandla akakukhiphi okweshumba kwakusho lomnye umfundisi ke noko athumayele phela abazalwane leadership is influence uma ngiyawunshumayela kanye ngiyantshontsha la kuyawuphuma tigebengwana kodwa ngeke bethi gebengwana taba imgulukudu ngoba phela utabe suyendlulela taba suyandlulela wena siyadlulela
uthi Jesu bekufanele sikhipha abazalwane because kushito Jesu qobo lwakhe akasho Mbabane Alliance kasho umfundisi akasho obuholi kodwa ukhona lokhulumile ushito ngevi lakhe futhi ngeke phutha akayiyeki umuntu akafuni ukutula ugamuntu kodwa ufuna ukusitakale mina egcineni sitakale thina babusisiwe bantu abenta ngoba kushito inkosi kungafika tehlakalo emhlabeni bawuqhubeka bethembeke ndiyahamba kahle tintfo baqhubeke bethembeke lemakhala siphilela khona le akubhlungu bazalwane akubuhlungu thanda sisemfundisi funa umsebenzi khuleka isenqeko nami ngithi hawu Jehova naku lo mntwana wakho soqedile nale nyuvesi nalesikolweni ngumnyama embili ngimthandazise sishayela amadimoni akibo siwashayela vimbe ukuthi bangasebenzi siwanqoba aqashwe yes yanikele bandla inkosi yami sesifele elifastelo naleli bandla ayikhona vuletha imali ngalana hawu akusesuwe lo manje ungubani manje akusole besifuza nawe ngale ntshintshile umuntu bayantshintshwa abantu kodwa livi lona lenjani manje bekufanele bazane sikhomandwa nguJesu qobo lwakhe kwekuthi indzabe kweshumi aliphume yabona bohludotsha lapho kuhle kube nama-gaps lapha awutawu understand uNkulunkulu ngishonelwe kahle awumdzingi na ushonelwe awumdzingi na uhluphe futhi lapho umdzinga mbamba phela mdzinga Nkosi nako kuhluphe ngisenkingeni nako thatha kwakho Nkosi kungwele thatha kwakho Nkosi uthi Jesu lapha lokho benifanele bo-underline lokuthi benifa lesingisi lithi you have should. That is a commanding word. Akusili vile kunqengana lekunqenga ngishilo lapha bazana kuseni ukuthi iBhayibheli lithi lihlelisho lokuthi yetamani bonke yetamani ngihebrews loyo phinze nabeseFesu uyabuya uthi yetamani kuba njengaye yetamani kodwa nakufika kweshombeni fanele. It's a command. Noma ubuke enhla ubuke entasi ubuke emuva ngene eshokini bekufanele hey bathandekayo kodwa siyawuthini manje libesekeleli liyathethana sizathu sesihlanu kusikhokhelani kweshumo lo Malaki 3 verse 10 la kafike khona uNkulunkulu nakhona athi lethani akasho ukuthi ngiyacela eTamani baza uthi lethani kweshumi endlini yani manje ngeqepho Malaki 3 verse 10 lethani bring lesingisisho njalo bring kahle bazalwane asikunikeli kweshumi siyakubhadala ngoba kuyatiwa ukuthi fika kuthi yabhadala bamthumba bakhulumanyela yeJesu kwasithiza thize manje umthelo kwasithiza uthi gijima emfuleni ufuna uyakhanza inhlanti lapho ufukhokhela ikhathi ubuye unako la babuyisa bathayo nako manje ukuthi ngibani lona manje nguKhesari wathi Jesu ke nikani Khesari kwaKhesari ninike uNkulunkulu kwaNkulunkulu. Uyasikhomanda na Malaki 3 lethani bathandekayo lethani bazalwane lethani consistent nikhona bazalwane hayi ngoba ukhumbulile kodwa ngoba inkosi ikhulumile nikhona bathandekayo angakubona uNkulunkulu ukuthi inkenke la ucingweni ngoba sekwasho njalo uthi incingweni labaningi ngathi inkenke kodwa kufuna uNkulunkulu lwadala izulu nemhlaba ngingenti konke lengakwenza ngajatshulisa ngolomnye umzalwane wavele waqela labasebhangi ukuthi bekunene ngendeleni lapha kwekuthi nivele lokhu kuqonze ngale kule account elibandla nakushaya le date yami
bakuthathe khona ngale kuvele kubuye ngalo bangifuni kulingeka ngoba tilingo tiningi kusemhlabeni la kusikwezulwini sengafiki kusemhlabeni tilingo tikhona thathani ngale bekunene ngoba ku safe side ngithi noma ngabe manje sengiyothatha imali ngifuna ukuthwiza nekuhairstyla nekuswenga ngathi kwekuthi angisathathi le kulokungcwele kwaNkulunkulu lapho sengisafe lapho akusana nkinga thathe vele nathathani bathi thatha kwaJesu nikhona baza ngingabala tizathu ukuthi bediningi bathandekayo ake sibuke imthelela lembalwa lemihle kwakweshumi lembalwa abazalwane sitawuthandaza imthelela lemihle ngoba iba khona imthelela when they leave it's either ulenda positive or negative umthelela utawuba khona ema results atawuba khona ma consequences atawuba khona walenda nje leave noma ulenda kahle noma ulenda kabe ugcinela umthelela utawuba njani manje Ngoba khona uyakhuluma uNkulunkulu ningadla tonke lesihlahla kodwa lapha ekhathi ningeti njani manje ningatsinzi lapho uyaqhamuka sathane akakasho yithi hawu abasakhona ke ushido wathi futhi singatsinzi nekutsinza sitawufane kufa wathi sathane angeke nife bashiya livi laNkulunkulu bathatha la sathane balenda umthelela bawubona hayi man hey ayikhona hey hayi ngeke hayi nani ngeke baphuma ngeke nani nene kwabu emaqembu phahla kwabule magala hayi nani ngeke la umthelela wekwenta live noma ulenta positive noma negative utawuba khona kwekuqala bazalwane lo Malaki 3 verse 10 ngesifundze ngidawusho nje kutaba nekudla endlini yengcebo lisho njalo live lenkosi lapha abazalwane lithi lethani kweshumi endlini yengcebo ukuze kutawuba nani manje abathandekayo kutawuba nekudla umthelela lomuhla endlini lomuhle umthelela endlini yasemakathe kuba nani manje kuba nekudla lingalambi lisono lambe libandla ngoba kude kweshumi akungeni lapha maye kubhlungu lezi bazalwane ngiyamthanda uNkulunkulu manje akukhona emadoda lathi amelana nekweshumi asesebuholini kanti abantu uthi uNkulunkulu solusabita namhlanje usasa utawubona utobona ukuthi nawo ngumshumayeli awunaki labakho bantwana kuphela kuqhamuka abantu lapha abanzinzile bafuna kudla manje nangabe la ndlini yengcebo kunekudla akanwaye inhloko umelusi inkosi yami kodwa sengidabathini abantwana naba ndabathini letintsandzane ndabathini la uvela kwabanye amabhalane treasure kanjani hlani sekufike bani bese sekentiwa ke sekubaluduma uNkulunkulu babonga kakhulu basitaka labantu ngoba endlini engcebo kunani manje kunekudla kwesibili bathandekayo khona la kulo verse 10 kuvuleka emafastelo asezulwini ikhona iminyango levulwa kumthandazo ikhona iminyango levulwa kuhlabelela ikhona iminyango levuleka ngoba uzilile wayekela emabele kodwa ukhona umnyango noma ungakwenda konke lesenkubalile ongeke uvuleke lotawuqhubeka kume ugadze ukuthi mhlamane ukhipha kweshumi ethembeka utawuthi gedu bese kuyavuleka emafastelo asezulwini bathandekayo ekuthulula kwesithathu bazalwane bese kuthululwa tibusiso umthelela omuhle tibusiso ngibalonga ngathi ngisibusiso lapha kamsesandla bazalwane Lord, I don't need a blessing aphakamise isandla sakhe egameni lika Jesu sonke siyakufuna bazalwane hesigijime manje seyithi papa
Sithi uyafuna manje. Funa ini manje wena? Sibusiso ngimane ngimthinze. Ngimane akhulume elive ngoba ngizokwenza njani manje? Ngimane ngibusise kude longasifuni sibusiso. Nasi sibusiso khipha kweshumi. Kuze kutophuma intibu. Sibusiso lomnyelo oqhazako uthi ngemandla asizulwini lathunywa uNkulunkulu kwelekelela impilo yemuntu emhlabeni. Ngiyamkhumbula Jacob. Bathi ayasikalela inkomo takho litawuba kanje wena malume tawuba kanje tanza talo babe. Talo Jacob. Wathi ayaya wasende kabi la buya phela sibuye kule game yethu man wena sathatha indlela nje ngoba unesibusiso. La kaphatha khona kwente kanjani manje? Kuyabonakala ngoba umuntu unani manje ne blessing. Even noma ngene emshadweni umshado wakuba nani manje. Uba letibusiso nemsebentini abe kube letibusiso tikhithike nje nikhona abathandekayo. Sonke siyatifuna ile bazalwane. Tibusiso. Letinye tato uma ukhokha kweshumi uvula lomnyango uthi aditheleke. Atite ngekungenti lelivula uNkulunkulu uthi hayi asekume ngalapho etibusisweni bese ke bayabusiseka abantu uyaqala uyabasola uyakhuluma baphakama kangaka badlala umnikelo vele uyakhwabanisa emsebentini lo muntu uphakama kanjani yena kanje hayibo ukhokha kweshumi lo muntu bese kulethi busiso tenda njani manje blessing letinye bazana ti material letinye ti spiritual lokuthi uyaphila nje nathi sikule lapho ewadini solo babhadla kuma drip nyalo nebakibo sebathandaza abantu batawuthi babhadla ama drip kodwa nikhona la nikena ibona yenza bale ku social media lenye indvodza ikhala yafakwa ku oxygen beyigula yathi nayiphuma kwavela sigidi semali kwathiwa le oxygen oyisebentile losoyisebenzisile la ibita nayo imali lesabeka kwemafilimu nayi kuthiwa le ndvodza yakhala bayibuta ukhalelani baba ukhaliswa ngale mali ukuthi ingakho ayithini wathi no ngikhaliswa ukuthi yonke leminyaka yasemva bengidonsa ioxygen yaNkulunkulu ngimowa lenganani uNkulunkulu lengemva lokuphila nje seblessing nikhona abathandekayo lethe yaphatheka lokunye abathandekayo kuvikeleka verse 11 uthi ngiyawuvimba tilwanyakatana ukuthi tingadli tilimoteno nemvini emasimini eno protection divine protection na ukhokha kweshumi uyavikeleka yathi bazalwane bekufuna ukuthi ngaba sikhuluma lenzaba manje le yekweshumi naphuma kanjani covid nini la WhatsApp lanjani ngilobo sina usuhlethe uqabanga ukuthi kodwa December utawufika ngiphila ngoba lifule kufa lawe ngama umhlaba lathi mbo khona lapho wena sowuphumile sowungesheya phinze udlale babhaqelana kulonkulunkulu basalwane divine protection siyayidzinga abathandekayo divine protection kuvikelwa izulu ulele athe amadimoni abangihlinya yekunebantu abahlupheka ngoba bangalali ebusuku because emadimoni angena kuwo wonke umnyango we-disobedience of God's word athola i-point of entry. That's why Jesu nakaphilisa abantu bekavame ukuthi hamba ungabe usenda njani ngoba lokona ngiko kanye lokuletha umkhokha empilweni yemuntu kuvula umnyango kusimngene emadimoni siyayidzinga iprotection kuvalwe ke lo mnyango asowuhlole ukuthi kude nomnyango lovulekile la kude umnyango lovulekile la nebantu abangalala abahlinywa amadimoni bakhanywe tinto bahlihlithe mfundisi yaza leyo ungazubuthe usikwashumi kumenjani
divine protection bathandekayo. Siyathinga kuvikelwe ngusimakathi. Sihambe emigwaqweni la kuselwe khona emadimoni kulamalanga nje uyakoleka sathana ufuna ingadi. Ufuna ingadi ingakho bekuthibile kulabanye bazalwane akungena umthandazweni before ungena emotini Nkosi yami. Kuze kuthi noma sathana angayiqitha le yakho ingadi angakhona ukuyisebenzisa ngoba abangqwele idala uthethe man. Akhona ukuthi angayisebenzisa. Leyasezulwini. Manje uthi divine protection usahamba lapha emgwaqweni la. Uvikelwe kulona emandla. Usasho ngeke uthi garane ukuthi uyakwathi kushayela uyakhamba kaluhlanya ligibele etu kwakho. You need divine protection. Emsebenzini bakuhela lesitulo sakho basika la ngaphansi akaqoshwe lona bafuna babuthana bakasigungu kodwa singamakhela izulu oluthini simqoshise lo kuhle kwadanyela ukuthi asimakhele ukuthi unesicisipi lesi kodwa la ukhokha kweshumi divine protection even your job ube secured Nkosi yami vikeleke bavikeleke ngisho abantwana bakho athi sathane yaba initiator ubafaka leka sathane kuma satanism kodwa lo wakho ngoba ukhipha umnikelo le divine protection yenabela ngisho na kubantwana yenabela ngisho na ku property yakho ungavanywa wathi igebe ngolipheka ukudekezela nawe na gain bangena njalo labo tsotsi la ekhaya bangena njalo labo tsotsi ayu faithful ekhipheni kweshumi yini lihlekele lipheke kwendeka la kwende njani ungeke uthola absathane lenthunja ebazalwane ku serious kweshumi ngedlala imangalisako lo mnye umfundisi uyayiteka inzaba ukuthi bekuthandazela umuntu anelidimoni bathe phuma wena demon la uthi hey ngihleke ukami la phuma demon uhambe la le demon ngekwathi nenzabe kweshumi wasilalela imfundisi kwekuqala wena kwakhokhe kweshumi awakhiphi kweshumi angiyinzawo la ngiyasima la awumfundisi lo wathi inzabe eBhayibheli lomshumayeli ngoba ithi bonke labanelithemba lenjalo bathi hlambulula balahla konke uNkulunkulu akadzinga ukuthi kube neminyaka kuzovume edono takho wavela wathi pastor wathi le demon ingala demon angithi ungamthandazela wathi yebo uNkulunkulu ngiyaqolisa ngakhokhe kweshumi kodwa wena ngithi hamba wena la phuma la hamba demon divine protection bathandekayo divine protection lo yatsinga kuvikeleka vikeleke ngisho iministry yakho bazalwane kulamalanga usathane akabafuna labahambe khona abashumayela abalwisa kodwa lokho uyasivikela lokunye kwako ukukhipha kwasezulwini akwadi sathane ukusivikela konke emadimoni ladunye ngusathane uthi thina sivikele uNkulunkulu bathandekayo asivikele sathane ukhona abazalwane khona lendvodza khona lamhlabeni inemadimoni ayo yendlule besiba nebantu labathi 70 tayo ngakubeva uthi bese kulesonto leyasenta kwekuthi senta kwesonto kwekuthi kodwa ngeke basisinze nangabe sibele kulona amandla bazalwane sesithandaza abathandekayo injani impilo yakho ekhokheni kweshumi are you faithful if you are not siyavuma zono sethu asiku konza ngakho emoyeni nanusisi wena lobo solukhokha kahle kweshumi continue umntwana sekhaya ubambe yona awukabambe eceleni ngiyobaba continue consistent ube faithful wena mthandekayo sesithandaza hayi bekungangihambele kahle kodwa namhla sengivile ngeke kulahlele ngaphandle uNkulunkulu setha umfundisi atothandaza mfundisi masibona siyavuma izono asikukhonzanga akho siyavuma ke sono asikukhonzanga
Telo moya oyingcwele Yesua bantwana bakho umsebenzi bebatshala egameni likaJesu. Livi laNkulunkulu leli lidinga kulalelwa, lalalelwa nawudaba nekuthula emphefumulweni. uNkulunkulu tathi khanza anenzima lafanisa idlale on your behalf, ubone buhle bakhe empilweni yakho. Sengiyathandaza ngegama likaJesu, anginakusukumisa kodwa nje enhlitweni yakho ungasakha lesinqumo ukuthi Nkosi ngiyaphenduka, ngehlulekile itolo kodwa namhla ngakha isinqumo kabusha ukuthi ngidawethembeka, ngoba akukusithi kukhona ulahla unginembeza. God forgive me for having failed, but from today I'm going to be obedient to you. Babothandekako egameni likaJesu, siyabonga emini uvala ivi lakho. Siyafisa kangaka, siyadinikela ulingisa khokho Abraham lo ngibabe wethu ekukholweni. Sikuthembeke, sikhipha ishuku kuko konke losibusise ngako, kungaba imali, kungaba divuno tasensimini, kungaba tifuyo lesinato. Babe, we repent as a church. We are asking for your grace, for the blood to cleanse us from every sin and make us wholly thine. Moyingwele nali libandla lakho, naba bobabe, naba bomage, naba labasha, nangema single parents. Spirit of the living God, convict every heart, convict every soul to rise up and act on your word. Lenguquko lotawenda babe nalese uqalile kuyenta etinhlitweni leta uphumela ngaphandle kwendeni. Sibone ubukhulu bakho, sibone amandla akho, sibone kwethembeka kwakho egameni likaJesu. Kube khona inguquko ekwendeni Nkosi. Sibone ingalo yakho isilwela, iminyango levulekile siyayivala emini ngekusukuma sendele ivi lakho. Siyabonga baba othandekako, busisa ngilona loyo wendele buhle lendumo legama likaJesu. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you.